Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma yassir lana umurana. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul haji arba'atun. Wa arkanul haji arba'atun, bantining banyak-banyak rukun haji arba'atun paneka empat. Ahaduha tining salah setonga arba'ah al-ihramu ma'an niyati paneka ihram ma'an niyati asartan niat. Ai niyati dukhuli fil haji tegese niat masuk fil haji dalam haji ibadah haji. Wasani bandini nomor 2 al-wukufu bi Arafah paneka wukuf bi Arafah nang Arafah. Wal muradu bantini saya maksud hudurul muhrimi bil haji lahdatan. Hudurul muhrimi paneka hadira orang si ihram bil haji kalaban haji lahdatan dalam waktu sekejap. Wa ba'da mana ini? Ba'da zawali syamsih samarena lecerah mata areh yauma arafata ari arafah. Wa huwa bantining yaumu arafah al yaumut tasi'u paneka are tanggal sanga min dzulhijjah dari dzulhijjah dari bulan dzulhijjah. Bisyarti kaunil waqifi ahlan lil ibadati la majnunan wala mughma alaihi. Bisyarti kaunil waqif kalaban syarat badana waqif orang se awquf ahlan baneka ahli lil ibadati ikandi ibadah ahli da ibadah pada la majnunan beni orang sikilah wala muma alaihi beni orang se andi penyakit ajan. Penyakit ajan itu kalau bahasa Indonesianya penyakit epilepsi ya, epilepsi. Wa yastamirruh ban tetap waktu lukufi panapa waktu wukuf ila fajri yaumin nahri sampai pacara areh nahar. Wa huwa bantining yaumin nahri al-ashiru min dzulhijjah paneka tanggal 10 dari dzulhijjah. Artinya waktu wukuf tetap berlanjut hingga terbitnya fajar hari raya kurban, yakni hari ke-10 dari bulan Dzulhijjah. Wasali subantining nomor 3 tawafu bil baiti paneka tawaf bil baiti nang Baitullah. Sab'a tawafatin kalaban petok banyak-banyak poteran tawaf. Ja'ilan fi tawafihi al-baitah an yasarihi ja'ilan halasataki fi tawafihi idlim tawaf orang al-baitah da Baitullah an yasarihi dari kacerah orang. Jadi memposisikan Baitullah di sebelah kirinya. Mubtadi'an halasa mulai bil hajaril aswad kalaban hajar aswad muhadian halase acecerin lahu eka andi hajar aswad fi mururihi edlim lebadaya orang bijami ibadanihi kalaban sakapina petania orang bijami ibadanihi kalaban sakapina petania orang
Falau bada'a li ghairil hajari lam yuhsab lahu. Falau bada'a maka lamun amulai pasara orang bi ghairil hajari kalaban laina hajar aswad lam yuhsab maka ta'i yangkep panapa tawab lahu ekan dia orang. Ketika orang tersebut memulai tawab dari selain hajar aswad, maka tawab yang ia lakukan tidak dianggap. Rabi'u bantini nomor 4 as-sa'yu baina Safa wal Marwati panika sa'i baina Safa yang antara Safa wal Marwah ban Marwah sab'a marratin kalaban petok banyak kali. Jadi berikutnya melaksanakan sa'i. Wa syartuhu bantini syarat sa'i ayyabda'a fi awwali marratin bis Safa. Wa syartuhu bantini syarat sa'i ayyabda'a panika kutu amulai pasera orang fi awwali marratin dalam awalah ambalan bis Safa kalaban Safa. Jadi memulai sa'i pertama dari Bukit Safa wa yakhtimah ban mungkasnah pasera orang atau ngahernah pasera orang bil Marwah nang Marwah. Jadi diakhiri di Bukit Marwah. Nanti ada di sana sudah ada nama-nama kemudian ada petunjuknya. Sudah dipermudah oleh pemerintah Arab Saudi. Wa yusabu dhihabuhu minas Safa ilal Marwah marratan wa auduhu minha ilaihi marratan ukhra wa yusabu ban ebitong dhihabuhu panapa mangkade ya orang minas Safa dari Safa ilal Marwah dak ka Marwah marratan dak setong ambalan atau satu kali. Wa'uduhu ban abadina ya orang minha dari ya Marwah ilaihi dak kaya Safa marratan dak sambalan ukhra selain. Artinya ketika dari Safa berangkat ke Marwah dan itu dianggap satu, dan dari Marwah ke Safa dianggap dua. Jadi sampai 7 kali. Wa Safa bil qasri tarafu jabali Abi Kubaisih wa Safa bantining lafat Safa Abi Kubaisin ya. Wa Safa bantining Safa bil qasri kalaban ngangkui alif maksur ini torfu jabali Abi Kubaisin paneka tepi atau pengkir gunung Abi Kubais. Nah, wal Marwah bantining Marwah bi fathil mim kalaban fathah mim alamun paneka alami atau setongnya ma'alal maudi'il ma'rufi bi Makkah atas kenengan al ma'ruf bisa kau ningin bi Makkah nang Mekah. Wa baqiya min arkanil haji al halqu wa baqiya ban tetap min arkanil haji dari banyak rukun haji al halqu panapa cokor awit taksiru atau motong rambut akunteng. Inja'alna lamun atatiake pasara kaula sataja kullan min huma dak saban-saban min huma dari kaduana halqu awit taksir nusukan dak nusuk ibadah. Jadi masih ada rukun-rukun haji yang tersisa, yakni mencukur atau memotong rambut. Halku itu lebih ke mencukur atau menggundul. Kalau kalau taksir hanya memotong saja, memendekkan. Jadi ini bisa jadi tetap dijadikan rukun jika kita menjadikan masing-masing dari keduanya termasuk rangkaian ibadah haji.
Wa huwa bantining ya ini ja'alna kullan minhuma nusukan, ini al-masyhur paneka qaul masyhur, dan ini adalah pendapat yang paling populer. Artinya tetap menjadikan taksir dan halku dan taksir itu sebagai rangkaian dari runtutan rukun-rukun haji. Nah, fa in qulna kullan minhuma istibahatu mahdhurin falaysa min al-arkani. Fa in qulna maka lamun tabu pasara nahnu inna kullan minhuma dak lafat inna kullan minhuma, inna kullan dak saungku napa-napa saben-saben minhuma dari kaduana halkuh dan itu taksir. Istibahatu mahdurin paneka ngamri wunang perkara teke falaisa minal arkani, falaisa maka tadak panapa kedua tadi minal arkani paneka setengah dari banyak-banyak rukun. Wa yajibu taqdimul ihram, dan wajib maka ada ihram ala kullil arkani sabiqati atas saben-saben banyak-banyak rukun sekada. Artinya tetap di dalam semua rukun yang ada tetap wajib mendahulukan ihram dari semua rukun-rukun haji yang lain. Wa arkanul umrati salasatun kama fi ba'din nusakhi wa fi ba'diha arba'atu asya'ah. Wa arkanul umrati salasatun bantini banyak-banyak rukun umrah, salasatun maneka 3 telok. Kama fi ba'din nusakh, kama kati bareng fi ba'din nusakh dalam setengahna banyak-banyak redaksi. Wa fi ba'diha arba'atu asya'ah. Wa fi ba'diha ban paneka dalam setengahna nusakh arba'atu asya, tining lafad arba'atu asya. Jadi ada yang mengatakan 4 arkanul umrah itu. Al-ihram, pertama ihram, tawab, kedua tawab, sa'yu, ketiga sa'i, wal halku awit taksir. Ya, 4 itu adalah halku, mencukur, taksiru, dan atau awit taksiru atau memotong rambut fi ahadil qaulaini dalam salah satu 2 tebu. Wa huwa ar-rajihu kama sabaqa qariban. Wa huwa bantining halkuh awit taksir min arkanin umrah itu ar-rajihu paneka se qaul se rajih, se kuat atau si unggul. Nah, si unggul kama kati barang sabako sampun kada emma qoriban hale sesekuni sesemak hale semak ya. Artinya tetap kalau halkuh dan taksir itu dijadikan rukun daripada umroh, sebagaimana tadi kama sabaka qoriban itu halkuh dan taksir itu dijadikan sebagai rukun daripada haji. Wa illa fala yakunu min arkanil haji, wa illa ban lamun punten. Jadi kalau memang tidak mau mengatakan itu fala yakunu maka tak ada apa halku awit taksir min arkanil umrah paneka setengah dari banyak-banyak rukun umrah. Jadi kasusnya sama dengan rukun-rukun haji yang tadi. Wajibatul haji bantining banyak-banyak wajib haji ghairul arkani, selain banyak-banyak rukun. Salah satu asya apa neka telok banyak-banyak perkara. Ahaduha tinin salasa tonga salasa al-ihram panika ihram minal miqat dari miqat as-sadiqi bizamani wal makani as-sadiqi se apendrin bizamani kalaban atau se mencakup sama bizamani kalaban miqat zamani wal makani ban makani. Fazamaniyu binisbatil haji syawalun wa dzulqa'dah wa 10 layali min dzilhijjah.
Fazamani maka tini mikot zamani binisbati kalaban nisbataki lil haji syawalun panika syawal wa dul qa'dah wa bandul qa'dah wa asyru layalin min dzilhijjah ban 10 layalin banyak-banyak malam min dzilhijjah dari dzulhijjah. Wa amma binisbati lil umran ban anapun tining wa amma binisbati lil umrah wa amma binisbati lil umrah ban anapun kalaban itu artinya wa amma ini rujukannya atopnya ke di atas. Amma zamaniyu binisbati lil umrah itu. Wa amma ban anapun binisbati kalaban anisbataki lil umrah da umrah fa jami'u sanati maka tining sakapina taon waktun banika waktu li ihramiha ikan di ihrama umrah. Jadi mekot zamani, adapun mekot zamani bagi umrah adalah sepanjang tahun itu merupakan waktu yang bisa untuk melaksanakan ihram umrah. Adapun ihram haji itu lebih khusus terjadi pada Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Asyru layalin min Dzulhijjah. Wal miqatul makani bantining miqat makani lil haji ikan di haji fi haqqil muqimi ikan di hak orang semukim bi Makkah nang Mekah nafsu Makkah paneka dateh Mekah paneka daerah Mekah itu. Makkiyan kana au afaqiyan. Makkiyan paneka orang se berpenduduk Mekah kana beda bahasa ya mukim au afaqiyan atau pendatang. Afaqiyan atau pendatang. Nah. Wa amma ghairul muqimi bi Makkah fa miqatul mutawajjih minal madinati syarifati Dzul Hulaifah. Wa amma ghairul muqimi ban anapun tining selain orang semukim bi Makkah nang Makkah fa miqatul mutawajjih minal Madinah maka paneka tining miqata orang se dateng minal Madinah dari Madinah Syarifah Dzul Hulaifah paneka Dzul Hulaifah wal mutawajjih minasy Syam ban orang sedateng minasy Syam dari Syam wa Misrah ban Mesir wal Maghribih ban Maghrib al Juhfatu paneka Juhfah wal mutawajjih min tihamatil Yaman ban sedateng min tihamatil Yaman dari dataran rendah Yaman Yalamlam paneka Yalamlam. Yulamlamah ya Allah. Yulamlamu paneka yulamlam. Ini yulamlam ya. Kemudian wal mutawajjih min Najdil Hijaz ban orang sedateng dari dataran tinggi Hijaz, negara Hijaz wa Najdil Yaman ban dataran tinggi negara Yaman. Kornon paneka korno. Kornon paneka korno. Wal mutawajjih min al-masyriq dzatu irkin. Ban orang sedateng dari mana? Dari masyriq minal masyriq dari daerah timur. Al masyriq dari daerah timur
Zatu Irkin paneka tanah Zatu Irk. Jadi nama-nama tempat ini untuk mikot makani, di mana dia berniat ihram, al-ihram minal mikot. Dari sanalah dia harus memakai baju ihram. Wasani min wajibatil haji, wasani bantining nomor 2 min wajibatil haji, dari banyak-banyak wajib haji, ramyul jimari salasi paneka melempar banyak-banyak jumroh asalasi telok. Jadi berikutnya adalah kewajiban haji adalah melempar 3 jumroh. Yabda'u bil kubra thumma al-wusta thumma jumratil aqabah. Yabda'u saya amulai pasera orang bil kubra kalaban jumratul kubra. Thumma al-wusta maka kare-kare jumratul wusta, thumma jumratul aqabah, thumma jumratil aqabah maka kare-kare jumratul aqabah. Wa yarmi kulla jumratin bisab'i hasayatin. Wa yarmi ban melempar apa secara orang kulla jumratin dak saban-saban jumrah bisab'i hasayatin kalaban petok banyak-banyak kerikil, wahidatan ba'da wahidatin kalaban setong ba'da wahidatin samarena setong, artinya satu persatu, jangan langsung 7 dilempar secara sekaligus. Nah, sekarang permasalahannya falau roma hasota ini daf'atan wahidatan husibat wahidatan. Nah, falau roma maka lamun melempar pasaraya orang hasota ini dia 2 beliker daf'atan wahidatan kalaban ampelan sesetong. Jadi 2 kerikil menggunakan apa namanya 2 kerikil sekaligus, melempar 2 kerikil sekaligus husibat maka ebitong panapa romyuh gela romyu hasota ini daf'atan wahidah itu wahidatan dak kesetong. Walau rama hasotan wahidatan sab'a marratin kafa. Walau rama ban lamun melempar pasaraya orang membalang abalang jandeng matura. Hasotan dak ka setong dak ka biliker wahidatan setong sab'a marratin kalaban peto banyak-banyak kali kafa maka nyokopin panapa romyu. Wa yustaratu bani syarataki kaunul marma bihi hajaron. Wa yustaratu bani syarataki kaunul marma bihi panapa bedena barang yang dilemparkan kaunul marma bihi pereng seelemparaki bihi kalaban al hajaron paneka betoh. Jadi barang yang dibuat untuk melempar itu harus hajar. Tidak boleh yang lain. Fala yakfi maka tak cocok wairuhu panapa lainnya ya hajar tadi. Kaluluin, kati intan permata, kati mutiara, wajasin, dan kempen. Jadi tak cocok. Apalagi menggunakan sandal, tidak bisa. Wasali subantini nomor 3 alhalku paneka acokor awi taksiru atau memotong rambut. Wal afdalu lirajuli alhalku lil mar'ati taksiru. Wal afdalu bantini selebih utama lirajuli ikan direng laki alhalku paneka acokor wa lil mar'ati ban ikan direng bini ataksiru paneka memotong rambut, hanya memendekkan saja. Wa aqallul halqi izalatu salasi sya'aratin min ar-ra'si halqan aw taksiran aw natfan aw ihraqan aw qasan. Wa aqallul halqi bantining paling sakonen acokor bi izalatu salasi sya'aratin paneka
menghilangkan telok banyak-banyak helai rambut telok banyak-banyak rambut minar roksi dari cetak dari kepala. Halkon kalaban nyokor bisa dengan cara dicukur atau taksiron atau dipotong atau natfan atau dicabut atau ihrokon atau dibakar atau koson atau digunting. Waman la sya'ra bi ra'sihi yusannu lahu imrarul musa alaihi. Waman bantining orang la sya'ra setada panapa rambut bi ra'sihi nang jada kaya orang yusannu paneka sunataki lahu ikan di yaman imrarul musa panapa malebat musa malebat musa alih. Musa malebat Musa itu alat cukur alaihi atas roksihi. Jadi disunahkan untuk menjalankan pisau atau alat cukur yang lain di kepalanya kalau memang tidak ada rambutnya. Wala yakumu sya'ru ghairi roksi wala yakumu sya'ru ghairi ra'si minal lihyati wa ghairiha maqama sya'ri ra'si. Wala yakumu banta ngenengi sya'ru ra'si panapa obu salaina cetak minal lihya dari jenggu ghairiha ban lainnya ya lihya maqama sya'ri ra'si. Kenengana obun cetak artinya rambut selain kepala baik jenggot dan selainnya tidak bisa menggantikan rambut kepala. Tidak bisa mencukur rambut karena mencukur jenggot atau yang lainnya karena untuk mengganti rambut kepala tidak bisa. Harus rambut kepala.